Cilj nije samo istegnuti leđa, nego smanjiti iritaciju leđa. Probaj ove 3 vježbe i pomozi si. U ovoj vježbi povucite stopala prema koljenima i sada jednu nogu ispruženu gurajte u pod, a drugu nogu ispruženu polako odižite prema gore, do granice boli. Polako spuštajte, kontrolirano barem 5-6 sekundi lagano dolje i kada dođete u kontakt sa podlogom, sada gurajte lijevu nogu u podlogu, a desnu polako podižite prema gore, opet pazite na ružnu bol. Ovu vježbu možete napraviti 3 serije po 10 do 20 ponavljanja. Sada ćemo povući koljeno prema prsima. Ako nas tu već boli, tu ćemo stati i malo ćemo zadržati, ali ako možemo još, privući ćemo još nogu u koljenu prema sebi i zadržati lagano istezanje. Bitno je ovdje da duboko dišemo u donji dio trbuha, barem 3 do 5 puta. Nakon toga duboko udahnemo i polako spuštenu nogu vratimo prema dolje kako bi što manje iritirali leđa i mišić. Sada ćemo biti u položaju na trbuhu, stavit ćemo dlanove pored ramena. U ovoj vježbi je jako bitno naglasiti da pokret ne radimo koristeći ruke, nego donji dio leđa i mišiće donjeg dijela leđa. Dakle, počinjemo, gledamo dolje u pod i lagano podižemo se prema gore, stežemo donji dio leđa, a donji dio trbuha sada u isto vrijeme guramo u pod. Polako se spuštamo prema dolje, isto tako pazimo na iritaciju i radimo do granice boli. Komentari leđa, ako si želiš pomoći i postati ću ti besplatan e-book Zdrava kralježnica.